The giant is falling. Kuluma phela ngiyatata kuluma. Seshile kabuhlungu kodwa ke ubesezavalazile wethula umfundisi ozosibathela inkonzo njengomphathi mina njengomphathi weprogram umfundisi ngizodlulisela kumfundisi uNtombela siyabonga bazalwane ngasifuthi ngethumba amen bazalwane amen yebo sihlangane ngosuku olubi lapha ingane zakwethu sizofihla hayi inkunzi endala
akukuningi engizokusho ingane zakwethu kodwa ngizoniqinisa idolo ukuthi lehlanga lingehlanga ingane zakwethu ngithi ngiyabheka izwi bese ngaphelezela ngalo umfowethu ngase ngithi cha asingadlali ngencwadi engcwele ayikho ivesi elingahambisa lo mfowethu kule ncwadi. Haleluya yebo mfundisi ihluphile lengane akufanele sikhuluma amanga emngcwabeni kufuneka amaqiniso ihluphile lengane yathola umvuzo ngokuhlupha kwayo ngithi angidlulisa la mazwi ke nakuseyicici ukuthi umhlaba uyahlaba ngantsa kwethu uma nani izobukela phansi umhlaba izophelela ngithi asingakhali igulile lengane kade kwasekhwehlela ubuhlungu ukugula komuntu efa phambi kwakho ufisa ukuthi yazi ngiyafisa ukubuthatha lobuhlungu bakhe ugugule mina okungona kodwa manje ukwazi simbonga umdali inkosi yami ukuthi asiphumuzele umfowethu ngithi ningakhali ingane zakwethu akukho kungadluli alehlanga lingehlanga ingane zakwethu ingane yakwethu sihambise ngokuthula ingavinjwa izinyembezi ngaze sipokele ayihambe nje ingane zakwethu.